Moj Sandi umire od smijeha, ali vi, dragi moji gledatelji, Gdje je Sandi cenul? Gdje je Sandica? Joj, da imam sad kameru, sad bi Sandija snimala. Fali, trebali smo. Grizaš nokte? Prije jesam, sad više ne, par godina, ali su katastrofa. Dobro, šta im fali? Pa ne znam, ne volim ih. Evo, stvarno. A vidi moj, ovaj je za gitaru. Toliko sam ih grizal. Ovaj mi je full bitan za gitaru, on mi na špic. Da. Ovaj mi je full bitan kad idem van. A ovi dva tako pomognu, ono. To i viš nisam ih grizao zadnje. I to je to, sad si malo riješio, dobro. To, crno ispod nokta. Da, pa crno. Bitno je pogrist samo dok je crno, ovo kad već žuto, onda to... Više nije ukusno. Joj, dobro, imamo još par pitanja i završit ćemo, ja vam obećavam. Završimo zajedno. Uvijek se pitam, pa ću evo i tebe. Što činiš kako bi održao kondiciju? Svašta. Često izlazim, manje spavam, pošto je spavanjem dobivam na kilaži. I naravno, fiskultura je obavezna. Fiskultura je obavezna? Da. Kao što sam ti rekao, ja se volim kretati po stage-u, znači po pozornici, sa svih strana, dole, gore. Dole, gore i tako dalje, lijevo, desno. Ono, svemo tamo. Vježbajmo zajedno. Možda čak i bude DVD uskoro. Da, s Renatom Sopek ili samo sa... A bilo bi dobro kad bi bilo s Renatom Sopek, ali ako ne bude Renata, naćemo mi neku našu Renatu. Našu Petru? O, Petra. Može, da, samo... Moram ja staviti isto naušnicu. Moraš staviti naušnicu. Da se skužimo. Jel misliš da dobro izgledaš? Da, ništa posebno. Mislim da sam totalno prosječan. A ti? Ja se uspoređujem Brad Pitt, George Clooney, čekaj samo malo da razmislim, Nada Vidošević. Aha, tu, o! Odmah. Gle, malo. Radili smo jedno istraživanje. Pogledaj malo, šta sad, hvalite me usta moja, pohvali me malo. Pa ne, okej, mislim koji gram viška... Kako mi tebi izgledamo, evo reci, ja sam bio skroman jer su mi rekli da izgledam totalno neskromno, pa moram biti malo skroman. Evo, moram ti reći, evo, ti si meni najsimpatičniji u bendu. Baš ti hvala. Ma Nikola, ode Nikola. A ljudi, čo da vam rečemo, nećemo jako plakat. Ljudi, nećemo jako plakat. Ode nam Nikola. Dođi Nikola, ja sam se šalila. Dođi Nikola. To je ta kao ugodna, skromna spika. Dođi, moramo mi, ma ne možemo mi bez Nikole, ma nema šanse. Že si se ufendija. To si moj. Da, otfendio sam se. Otfendio si se. Bio sam tu u uredu za otfenđivanje i otfendio sam se pa što se to nadam. Okej. Čuj ovo. Viš kako me zovu? Da, čovječe. Od doma te zovu. Bravo. To si... A i to kad fiskulturu dela isto. Ne možemo u emisiji smo uživo. Baš bi trebao. Evo, malo kasnije. Samo da je Goran vidio da ja se nisam javio samo zato jer Dijana rekla da se ne javi. Jer snimamo emisiju. Evo ga. Jesi okitio bor? Jesam. Šta si stavio na bor i... Imam, samo da opišem borić. Kupio sam ovako jedan mali, samorastujući, tako da mi bude za više led. Dobro, znači ti... Borić. Dve led diode, gore, na nove na dole, migaj. I imam ove jaslice, ove, kako se zove, kompaktne. Ovako malo i ja sam okitio već. Ti si okitio? I zalevam ga sad svako. A ti? Ja sam izradio baš jaslice doma, homemade. Ne. Znaš, ja se volim s tim igrati. Ne! Da, homemade, totalno jaslice, poslaću ti sliku da vidiš. Pazi, poslaću ti sliku, pazi njega, pa pošalji mi jaslice. Pa je jaslice, šta pa napravi si ih, pa to je cilj da ljudi delaju, to je čar Božića, da malo sam nešto riš pa da gledaš, da se diviš. Ko kad recimo ujutro ustanem, pogledam se u zrcalo i divim se. To ti je isto tako i jaslice kad gledam. Dobar je. Ja sam se prije divio, sad sam već navikao. Koliko imaš godina? Koliko hoćeš. Koliko ti treba? Koliko ti treba, pa ne, evo, za naše koje... 31. Najbolja leta. Još dve i onda će imati 33, a 33 je to su Isusova leta. To su najbolje, da. Čim je Isus izabrao 33, znači ima još fore 2 leta da... Okej, da se ne oženim. Pamtiš mi najdraži poklon i koji te dočekao ispod bora, koji je to bio? Da, godinama sam želio, znaš one papuče
papuče, one pufaste, onako. U obliku prasca, to mi je definitivno najdraži poklon i to sam dobio prije par godina. I to mi je tako bilo super. I sad isto imate to? Da, i sad imam baš arsenal tih papučica, ali te su recimo one koje su otvorile sezonu prasaca i psića i tih gluposti, jer mi je najtoplije u tome, jer sam zimogrozan pa su mi uvijek mrzle noge. Najljepši poklon koji si dobio? Općenito, ne mora biti ispod bora. Ja ne znam sad kako se to točno zove, ovako pleteno je i to ti se kao gaće navuče ispod gaća. Imaju u obliku slonića od naprijed, ali pleteno je od vune, jer po zimi zna biti hladno. I sad, dobro, ako nemate potrebe za tako male stvari, onda nije bitno, ali ako imate potrebu za veliko stvari, to se zna da hladno. Hvalite me, sram te bilo. Ako si pomislila ovo što sam ja pomislio, sad sram te bilo, opet to nije to. Ali dobro, preskočimo. Ako ti je neugodno. Nije mi neugodno uopće, jer nisam dobila nikakav odgovor, ali dobro. Jesi bio sam na Badnjak ikad? Jel te kad te cura ostavila? Ne, nisam nikad bio sam na Badnjak. Uvijek s društvom u kafani. Uvijek s društvom, da. Oštarije. Ili sa Indijancima na stage-u. Dobro. Nikad nismo sami ljudi. Nikad nismo sami, sreća je uvijek uz nas. Sreća je uvijek uz vas. Dobro, baš lijepo. Evo, nešto je konačno pametno rekao ovaj Nikola. Kad sam kupio televiziju, ne samuješ više. Ne samuješ više. Jel te ikad cura ostavila? Je. U principu uvijek me ostaje cura. A vi se pitajte zašto? Stvarno, ja nisam nikad pustio nekega. A, nisi? Nisam ime srca. A ti si ono... Nisam ime srca. Mekana srca? Ja. Pa to je lijepo, evo. Ima velo srce. Dobrodušan čovjek. Ima velo srce i stvarno moram puno tega staviti unutra. I nisam nikad ime srca nekega postiti i onda su one mene sad ćeš mi još i rasplakat, čovječe. Sad ćeš mi rasplakat. Siromah. Ako budete šnjen, pustite ga, on vas neće. Dakle, sve udavače. Evo. Pa znaš šta, ja sam već i dao oglas po tim novinama i to. Arena. Da, jer sam tu već neka leta i tako. Da, ako, znači opisao sam se George Clooney, Brad Pitt, Nada mi došli. I tu smo. Znači, taj lik, tako izgledan. I naravno, odmah sam naveo iz katastra sve čestice koje posjedujem. I pokretnu imovinu i sad čekam, evo, ovi dane da bi trebalo oglas izaći, pa ću ti javiti. Nadam se da sad će ovi blagdani malo potaknuti te ženske da mi se javi neki. Da se jave. Dakle, javite mu se na broj telefona. 09166 55444. Evo, rekao je. Jel tebe cura ostavila kada? Je, naravno. Što da? Bio sam sav ucviljen. Je ti? A jesam. Pa molim te, kako mi to meni lijepo? Šta ćeš? Mislim, ljudi smo svi. Mislim, ne bi čovjek rekao. Ali lijepo ti je tuđa nesreća, znam. Nije, nego to mi je tako evo, kao oni spadaju, znate, neki mačo tipovi sad pričaju o ovom ili onome, pa gledajte ih, ma joj, raznježi se čovjek, ali dobit ćete CD bez obzira što su zaboravili donijeti CD. Sram ih bilo i stid. Rekli su da 5 komada slobodno možemo dijeliti, tako da će pri kraju emisije vas 5 zvati. Kako mi se zaboravili smo, a u autu su u bunkeru. Nismo izeli sobu naš na nestanci, kamo ću ih sobom zeti? Kao zabranjeno reklamiranje, inače bih mi nosili sad tu po Pazine, u aute su nam tamo i ako ljudi nazovu ćemo dati. Znači koji je to CD, koga je radio, koliko pjesama? To je CD pojačavamo, to je najjači naš CD. Tu smo pojačali do maksimuma. A šta poslije onda to? Najglasniji. I onda ćemo poslije preko maksimuma. Dobro. To je bilo do maksimuma. Overload. Imamo i CD i DVD, a na DVD-u je interesantno to što smo stavili jedan isječak iz tvoje emisije. Ste stvarno? Tako da ćeš postati. Da je to dokaz da smo ti popularna i na Marsu. Postajem zvijezda, gotovo je. Da smo ti popravili struju i da ta faktura još ni plaćena. Znači, ta faktura... Morat ćemo na tome poraditi. Koji si zadnji film gledao? Zadnji film? Joj, mislim opet Žikine dinastije po 100. put. Šta tu smo? Da, Žika i Milan su mi kraljevi, totalni. A ti? Ja sam Ledeno doba. A Ledeno doba 3? Aha, 3. Pa to mi je full super crtić, to sam ja gledala. Samo je glupo preveden. Što da? Tu nisam išla za tim, kao pogledala sam ga do kraja, ali šta? Pa uvijek treba ići do kraja. Nemaš tona. Uvijek, da. Ste gledali 2012? Ne. Niste? Ne, 2010 je sad. Mi mislimo da kraj svijeta neće tako brzo doći. Tek za 2 leta. Ne, to su gluposti. Nema šanse? Nema šanse. Ajde, samo da može da se ljudi promijene 2012. Pa znaš šta, pa neka i bude kraj svijeta. Pa onda će početi novi svijet. Ali organizirat ćemo koncert za kraj svijeta. Jer pazi, to ima onda i smisla. Ja ću onda imati 33 leta.
To bi bila neka simbolika. A ti recimo sad stojiš s desne ocu. A ti sjediš s desne ocu. Daj, nemojte me plašit, ne. Nije vrag za takav marketing. Ne. Taj marketing tako dobro. Ne plašite me, čovječe. Ne. Dobro, s kojom